Lamsogan channel hano he baya nong bagai ang teksa kedal notification tui phaika SSC ni hoite teksa kedal notification phaimani mia obongkha multitasking non technical staff te Havaldar ni bagai engge jeng phaidi notification kaham ke nai naleyano dates for submission of online application namani surungkha mia ni simino phaina mas ni July ni 31 tarik jora abo najangnai online form fill up last date that time nini online payment khaina bagi online application khaimbo 31 tarik no joto time roja inge nini online payment ni bagi hinke 1 tarik jora rajak 1 tarik 8 2024 bujikha inge nini amte correction khagen boro date rajak boro nor naina de kaham ke ang oro link riwano description no inge phai jeng tam nang bahai tam nang abor jeng naina vacancies tongoi koro tentative vacancy rajak boro MTS ni multitasking staff non technical 4887 posts Havaldar ni bagi 3439 angke boro teyabono detail pabe boro ulo update khainai reservation to je center mote je mote boro je follow khayabo nongnai ingke jeng naine mano tei kubun nini tam nang important manai ingke jeng phainano oro age limit kini ni MTS multitasking staff ni bagi 18 to 25 bosor nangnai epono SC/ST ni bagi hinke 5 year election tongo so no tawana din dara position kha hino obro tanandi 5 year election tongo ingke teni ni tola thangai naika jengaro manai tam ko ang remain nono phunogano jeta nangman manai byang thangka bo tolabo bahai ke apply khaijanai bono website tongo nor thang one time registration khaidi aro borjoto kisu nono PDF download khaikena nor manan tolao tam khai khaijanai annex 3 4 hamte bor mention khairja nor naina de kam khai ngedai nini aro exam main ke tam sisi tabo center exam center bo agot labo no bhai chance no miss na khaidi qualification only gos nango metric agotlo center nge SSC bai rangbo nangya ngtamno ba retry khaina bel joto no jara mastono ini exam ngtamo scheme ni exam ko for the post of MTS the examination will consist of a computer based and for the post the examination will consist of CBA physical standard test will conduct Hindi hai English jekun ba 13 regional language tongo bongnai abon sung naikya main syllabus tam nadi session kani tongnai session 1 on ke numerical and mathematical ability reasoning ability and problem solving 60 mungo ke phainai mark inge 45 minute rojangnai inge jara kisa disable tongnai bongke 60 minute inge session 2 ongnai general awareness English language comprehension amo 75 ke 115 ni ayang 120 total exam ongnai o exam kintu salchang nai session 1 mon porikha no te session 2 ongnai o alda dinong galak okay o tolao noro tekha thangke tam syllabus ebong detail bebe rajak tam nang bo pona no whole number LCM ACF decimal fraction ni regional ability ni coding decoding analogy pheno amtur na general awareness ni history geography art culture civic economy economic over general science amtur no English language candidate of nang nai tam English basman maya okay almost ni main ni koni bagi to इनके टेके संगे ने हावलदार बाइक है जहाँ तब तो टेक्निकल पोस्ट और बाइक किंतु वॉकिंग और खाई ना वन इनको चला बाइक के 1600 मीटर 15 मिनट बड़े बाइक है 1 किलोमीटर 20 मिनट एंड हाइट ऐसा तो ना एसटी और बड़े मेंशन खाई जा सोन बाइक को हाइट चलाने 157.5 मीटर रजाना ना ने 5 सेंटीमीटर रिलैक्स खाने जरा एसटी ने बाइक इनके बेजार करे नॉर्मल बॉडी काम के jora abo kaisa opportunity kaham nor phaite opportunity manglak nor tola thango anang link rimo nor tala thange ngo download khaidiamo kaham kene bor mention khairjak tam khairjak bor tam nang nangya abo to PDF ko ma bong nor CSS ni PDF to bagi phai no tola thange ne bor ko format jo to rejak mono bike ne one time registration iko one time registration bike khaijana jo to rejak ro nor kaham ke thange naidi amo aha golden opportunity Tripura exam center bo nai exam fee bo nai ya minimum qualification bo madhyamik se okay ready abo kaisa chance te vacancy bo kubang
तेव सेन्ट्रेल चाकरि बेथनबो गोबाङानो त्रिपुरानि ग्रुप सिनि सिलाय गासैनो भिडिअनि बागै फार्स्टआव टेबल नटिफिकेसन फायखे आं नोंनो भिडिअ डिलिट खालामबाय हामबाय।